Mmuhi ya ratehang wa Sesotho Sermons and Programs, Moqebelong ona wa la 28 kgwedi ke ya Phato, kgwedi ya borobedi. Re a o dumedisa ka lebitso la Morena Jesu. Kajeno ya tlang ho tswa le tsona ke moholo Seiso Joseph Mpholle Mokwediti. Ke yena a tla tswa le tsona kajeno, mme sentse re morena a mo hlohonolofatse moholo. A ke o dumedise babuhi ba buhileng ba le marangrang lefatshe ka bophara, Facebook e ka sitana le YouTube. Ke kopa ba dumedise ntate. Babuhi ba ratehang ke a dumedisang ha kajeno, ya dumedisang ke yena Seiso Joseph Mpholle Mokwediti ho hlaha kwano Lesotho Maseru motsemoholo. Ke a leboha babuhi ba ratehang. Ra leboha ntate ha o so bokile dikgomo jwalo. Re na le rametjhini wa rona ya ntseng a tobetsa dikonopo tsena ho bona hore ntho di etsahala ka mokgo o hlakileng e leng ntate Letete. Re boetse re na le ntate Molefi, ke mora Molefi ntate Kwantlane le ntate Thapelo Letete. Ke bona ba ntse ba re tsheheditse hore mosebetsi ona o tswele pele ka katleho re le moifo. Mme ke lakatsa hore ntle le ho ya kae kapo kae, babuhi ba sentse ba le malalalaotswe bakeng sa utlwa lentswe la Ntate Modimo. Ke kopa fela re be se re etsa thapelo e le hore re tle re tswele pele. Nna ke ne ke sa itlhalosa, nna ke Moribe Lethapa, ke nna ya tla be ya tsheditse moholo Seiso ka etse mosebetsi ka jenena. Ke kopa re etseng thapelo he bana ba Modimo. Ntate Modimo re a o leboha le hoseng wa kajeno, mmoloki ya lerato ya ratehang ya lokileng ya lehodimong. Ntate wa rona re phamisa botle ba hao ntate ka mehauhelo ya hao e sa balweng, eo lentswe la hao le reng e metjha hoseng ho hong le ho hong. Mme ke ka baka la mehauhelo ya hao re sa feleng empa re ntse re bolokehile. Rapella bao ba se monate ha re bua tjena, ba bang ba lwana le kokwanahloko ena e teng ya COVID ka matla a maholo e batla ho metsa bophelo ba bona. Wena o teng ntate, a ke o tlole letsoho la hao o iklotlise. Bohle re ba beha ho wena ntate. Mohlanka wa hao ke yona ka tsela e kgethang, e ba le yena moetelle pele, mo fe matla, mo yohallang, ha ke be yena a phunyeletsang hohle le babuhi ba tla ba buile kalaneng tsena tse re di sebedisang ka lebitso la Morena Jesu ra rapela. Amen. 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 Mohlanka morena ha be le wena ha o tla ha sa efang kgedi. Ha ke o leboha ntate Moribe wa Lethapa Motlokwa, mme ke nke monyetla ona he jwale ka babuhi ke di ra dumedisa hang hape ke re dumelang ke ba ke dikgomo, mme ke re kajeno Morena Modimo o file monyetla wa hore re tlo kopana hona ho tla shebisa lentswe la hae, wane re tseleng re leetong mo re yang teng ke lehodimong, mme Kreste o entse appointment ya hore o tla kgutla, mme a kgutla mo ya ratehang o lokela re fumane re lokile, o lokile ke lokile, mme ka hona mo ya ratehang he ke lakatsa hore re tle re tlo shebisa sehlooho sa kajeno se reng fela mme ba kgaohana. Sehlooho sena mo ya ratehang ke lakatsa hore ntate Modimo tla re thusa hore e re ha re fihla qetellong mane re be re utlwane molemo wa kgaohana, molemo wa ho arohana ka nako tse itseng. Mme ka ho thola mo ya ratehang ke lakatsa hore ke re potlakele bukeng ke ya Genese kgaolo ke ya 30 le temana ke ya 11, bona moo re tla nka taba tsa bona teng. Buka ke ya Genese kgaolo ke ya 13 temana ke ya 11, mme Bibele ka yona e re ya ba Lota o ikgethela lehwatata lohle la Jordane, a leba botjhabela mme ba kgaohana. Mo ya ratehang potso ke ona taba ena eo re utlwang kajeno mona
mosong ona ho thwe mme ba kgaohana ho ne ho ile ho etsahalang pele moya gatehang mme la ka tsa moya gatehang re tla go kgutlela morao le wena hana kgaolo e tshwanang re tle re nke kgaolo yona ke ya pele ya bukana ya Genese kgaolo temana ke ya pele kgaolo nyana 13 mme e re Abraham a tloa e gepeta ena le mosadi wa hae le dintho tsohle tsa hae ana le Loda ba lebile nqaborwa ho Kanana Abraham ona a uile dimakgomo le silifera le gauta haholoholo temana borao ana tsamaya a qaqoma borwa a ba fihla pela Bethel hona mo tente ya hae e ne eme pele pakeng tsa Bethel le Ai temana bone e re mo aneng a haile ana daga pele mme Abraham a rapela teng lebitso la Jehova ha re temana bosupa ya ba qabang e hlaha mahareng a badisa ba mehlape ya Abraham le badisa ba mehlape ya Loda mehleng eo ba Kanana le ba Ferese ba ne ba ahile naheng eo moya gatehang hang temana bosupa e re ile a hla moo badisa ba mehlape ya Abraham le ba Lota ba qabana mme ya ga ba qabane ha ga temana bobedi yaba wa temana bobedi ile ya fa tharollo yo Abraham itse ha fumana ba tsena a bona hore ha o ka nka e nngwe ha e se hore ke tharollo ke temana bobedi yaba Abraham o re ho Lota ka ba iske ba teng mahareng a ka le wena ka mahareng a badisa ba ka le badisa ba hao hobane ga bana ba motho a le mong mantswe a matlago hobane ga bana ba motho a le ba monna a le mong ba motho a le mong ao mogatu wa ka tsa jo bontsha hore ge phela go tse bohloko tseo bana ba batho banna ba lapa le leng ba janang e ka ke bana ba hlamolapeng a fapaneng ge phela nakong eo morabe o le mong o timetsanang fela e ka mehlome ke megabe e fapaneng ge phela nakong eo bana ba motho ba ka bolayanang ba tsaka dintho tsa bo bona Abraham a bona fela hore ha o sona le kgang pakeng tsa badisa ba ka le badisa ba Lota e ka kgona ho be le ho etsahalang mme ha ka tswela pele re fumana hore temana ile be le mona ere he ya ba Lota o ikgethela ho tata lohle la Jordane a le ba botjhabela mme ba kgaohana ha o kgutlela moronyana o nka temana bo go mona e tla re ha ke re na ka o fela e pela ha ona kgaohana le nna ha e ka ba o leba ka o le tshehadi nna ka ba ka o le tona mme ha o ka le tona nna tla le tshehadi ya ba Lota o isa mahlo a hae a bona le go tata lohle la Jordane hore le nosetsehile haholo ho isa tsware le jwalo ka tshimo ya Jehova le jwalo ka lefatshe la Egepeta mohlang moo Jehova a no so senye Sodoma le Gomora moya ngata seo re se fuwa mona gore Abrahama itse ha sheba tabang ena a bona hore ho molemo bolemong wa kgotso ya ka le Lota hore ge kgaohane ge arohane e le hore go be le tharollo e le go kgotso bakeng tsa ka le ngwaneso Lota e le tswele pele mme ebile re bontsha he ba ile ba arohana ho wa bona ho ha bona ho ile molemong wa kgotso ya bona mo ya gathang
ha ke bua tsena e mong o tla hopola go lapeng labo go na le kgang e teng pakeng tsa bana ba tsa hae le ngwanabo wa le kgang e teng ka hara motse wa le kgang e teng mesebetsing mme wa ipotsa ona tharollo ke efeng na. Abrahame a bona ho le molemo hore jwale e ka kgona ba kgaohane e le ho kgotso e tswele pele pakeng tsa hae le Lota hobane kgang e se le teng ka hara badisana ba bona ka hara badisa ba mehlape ya bona ho sona le kgang a bona motharollo hore re arohane. Ke a rata go tswela pele re sheba kgaolo ya 14 mona re bona mo Lota le tšhaba sa habo kaofela ba kenang tsietsing ba ba ntlokotsing empa re bona Abrahame a sa re wena o ra kgetha ho ya ka letshehadi kapa ra kgetha ho ya ka letona empa o utlwa na Abrahama itse ha utlwa tlokotsi ha utlwa tsietsi e wetseng Lota o ra etsang na. Kgaolo ke ya 14 ya Genese temana re tla tšhaba temana bokgobedi ho ya 11. Yaba ho tswa morena wa Sodoma le morena wa Gomora le morena wa Adma le morena wa Sibuime le morena wa Bela ka hore le wa Sware mme ba laola makgotla a ona lewalateng la Sidime a re a lwantsha Gedala Mere morena wa Alame le Diatele morena wa Hojime le Amrafele morena wa Shinire le Ariako morena wa Elisare magana a mane a lwantsha magana a mahlano. Tama ya lesomere le ho ratala Sidime le na le mekoti ya bitume mme itse ha marena a Sodoma le a Gomora a baleha a wela ho yona mme ba phunyuhang ba balela dithabeng ka ba balela thabeng. Tama ya 11 yaba ho haptsa maruo ohle a Sodoma le a Gomora le dijo tsohle tsa teng hwa utlwa. Tama 12 hanka le Lota moena Abrahame ya neng a haile Sodoma le maruo a hae kaofela hwa tsamauwa jwale maemo se yana hore jwale ho so hapue Sodoma ho hapue maruo ho hapue dijo e se le tlokotsi mane naheng ya Sodoma. Ke itse ye kgaolo ya 14 bono ke ka le temana bokgobedi mme mo ya ratehang taba tsa di fella temana ya 16 temana bokgobedi ya 16 kona mo taba tsa titing hona teng mo le tswana ka e hlaetseng yane ngwanabo Abrahame yane Moamani le Abrahame le Lota le bohle ba a ileng le bona mme ba sa hapue e hle le tlokotsi fela. Jela re shete bana 13 molaetsa wa fihla wele o fihla ho mang o fihla ho Abraham ere yaba ho fihla mobalei e mong a bolela Abraham moheberu ya ileng dieketsing tsa Mamre le Amore ngwanabo Eshukele le Anere ba neng ba ena le selekane le Abraham itse ngwana 14 itse Abraham ha utlwa ho ba ngwana ba o tshwerwe a phalla le batho ba hae ba
tlhakisitseng ba magolo a mararo a leshome le metso e bile mono e mmedi ba tswaletsweng ka tlung ya hae, mme a ba tebela a ba fihla Dan. Temana 15 re yaba o agola makgotla a hae a ba patela bosibu le ena le bahlanka ba hae, a ba hlola a ba tebela ho isa Hoba ka ho letshehadi la Tamaseka. Temana 16 re a kgutla le maruo kaofela, a ba kgutla le Lota ngwanabo le maruo a hae, a batla le basadi le batho. Moyangatehang ntho e batlang mona tsereng ke mona le bohlokwa mona. Abrahama ho arwana wa hae le ngwanabo e le Lota ha wa senya hore ke ngwanabo. Hore Abrahama a phela kae, Lota a phela kae, taba ena ha ya mo arohanya le ngwanabo. Mme taba ena e go wena e go honna e le molaetsa wa kajeno hore e be le arohana le ngwaneno le arotswe le bana beno, ho e le ho fokotsa kgohlano pakeng tsa lona le babedi, ka kgohlano hara lona. Ha o bolele moyangatehang hore ho na le seo se lokelang e be le paka la hore e mong a hlwe e mong. Abraham itse ha o utlwa hore ngwana bona tlokotsi ha ka ba ema moyangatehang, empa o tswa le makgotla a hae, ba tswa ba lwantsha bana ba hapileng bana bao, mme Bibele ka ere ba ba hlola, ha ba hlotse ba kgutla le bona. Jesu ka mokgwa tshwanang le yena itse na le dithata moyangatehang, a kgetha ho kgaohana le bao a le kgang le bona. Nako nngwe moyangatehang ha o hlokahale moyaeso hore ha ona ditaba, hona le ditabang, hona le dikgang pakeng tsa rona re le batho, ebe rona re le batho ho utlwisa hore ho molemo ho lwana. Nako tse ding moyangatehang o lokela ho kgethe ho kgaohana le batho e le hore o fokotse dikamano, e le hore wa ba le kgotso, e le hore ba le dikamano hore fela ho etswang o kgaohane le bona. Jesu Kriste, Mateo 12 temana ke 14 ya 15, Bibele mono e re fa seo Kriste ra se etsa ha kopana mathata nakong ya mosebetsi wa hae. Mateo 12 temana ke 14 ho ya 15. Moyangatehang Bibele ka yena e tla ga e fihla moo e re Bafarisi ha ba tswile ba mo rera ka moo ba ka mmolayang ka teng, empa Jesu a tseba, mme a tloha teng moyangatehang. Jesu a tseba, mme a tloha teng, maswele a maholo a mo latela, mme a fodisa bohle ba kulang. Jesu Kriste wa le missioneng, Jesu Kriste wa le thumong ya hae ya ntate wa hae mona lefatsheng. Bafarisi itse ha batla ho timetsa thumong ntate wa hae, a kgetha moyangatehang ho sa lwane, ho sa re ntate o mane manyoloi a ba timetse, empa Jesu Kriste a kgetha ho kgaohana le bona. Bibele e re itse ha utlwa morero ona, ha utlwa mmomori, ha utlwa morero wa mo timetsa, Jesu Kriste a kgetha ho tsamaya, mme a kgetha ho hlwa teng moo Bafarisi ba batla ho mo bolaya. Moyangatehang potsa rona, wena ha ba o rera o etsang nang? A na o kgetha ho hlwa bakeng se kotsi, kapa moyangatehang o re nna ke mohlou ke tla ba bontsha, nna ke motaung ke tla ba bontsha? Jesu Kriste
itsa sheba thongwa e mahetleng a hae itsa sheba mongego wa ntate ka ena a bona o molemo o gampa kgawana le bona a tsamaya Jesu Kriste a sentseng seo mme batswadi ba hae le bona ka mokgwa o tshwanang itsa go kopana maemo a thata a Herota a batla go bolaya ngwana bona ba e ba kgetha go kgawana le bona ya le nna go Mateo kgala bobedi temana 13 ya 15 Mateo kgala bobedi temana 13 ya 15 mono mme ngwana modimo wa tla di tshwereng bakeng sa ngwana mo ha o fitla mo ba bile ka tehang ke go batla ge ba le he temana 13 kgala bobedi ya Mateo ere ha ba se ba tlohile lenyolo ile morena la hlaela Josefa ka toro la tsoha o ntse ngwana le mmae o ba le hele e khepeta mme o le teng ke tebeke mme o le teng ke tekebe ke o bolelle hobane Herota o tla batla ngwana go mmolaya verse 14 eba Josefa o tsoha a nka ngwana le mmae bosibu a fallela e khepeta a dula teng Herota ba shwa go tlo etsale go boletsweng ke morena ka moprofeta wa hae itseng ke ratile Mwaka Egepeta. Muyagata, Jesu Christ, Mwaga Modimo, Herota wa Motimeta. Biblia ka ere ha ere Modimo, o ile go mela mabotho, ha ere Modimo, o ile go ba le botho a lehodimo, go hlasela Herota. E ba Biblia ere a lwetsa eba Herota o funa molaetsa toro, eba o thuela Herota. Tsoa o ntse mosadi wa hao le ngwana le falele Egepeta muyagata kana le modimo ya matlantwe kana le modimo ya matla ohle e ba modimo wa rona ke modimo wa timing modimo wa rona ke modimo wa timing o na le mo wa hore ha se nako ya go Yesu a tlo shwaena mme a go batswadi ba hae monte ne Egepeta o fitlela ena wa tla mmolaya a shwele mme a go tla ita shwele Bibele he e tla go fa go Jesu Kriste a khuta itse le motho wa ntse mane Kriste la ka mosebeletsi a fodisa batho a ruta efangeli ke bona mo sa bona teng bo ba Farisi itse ha bona mosebetsi wa etsa moholo ba ka ga mmolaya mme ona teng Jesu Kriste o fa principle o fa mohlala wa hore ha eba se nako ya o eme na o ka shwa bale ba ka se kotsi wa nako ha e so fihle nako mabele ka ha e so tle ya o ka shwela seno seo ya bolosi a ga se shwa a ga watla go boela sona empa nako e tlatla ya modimo a tla ka fana go ya go mabele ka tang jo ge tla go bua ona ke nako e feng ya le go dira o eme ona wa shwa ka kwa phela o eme mme o eme fela o sa swelito empa ha ntse ba ka nako yo ha o la ga mabele ka tang nako e so fihle Khauhana mabele ka tehang ya ba ke se kotsi se bolokeileng tloa ke se kotsi moya ka tehang e le mo ga modimo o tsaya pele ka bophelo ba hao mabele ka tehang e tla ga ka tlo ma ka khishwa di tla magao tsa banna ba ile gore di tsa go go balea ha le go a hana le bao ba le khaswa le bona ha ba le tla go ga le ba mo hlomong ga ka sayang ha ka bona e ba ba ema ha re dwetse mabele ka tehang ha ba sa phela Jesu Christ wa go huta mme ha o sha Mateo 24
ke kgaolo e buang ka se etsahala mehleng ya bofelo. Mme Jesu Kriste le teng o tla utlwana o reng ha re eletsa. A eletsa nna, a eletsa wena hore na o etseng ka nako eo. Matthew 24 teng tla nka tama 15 ho ya 20. 24 Matthew tama ya 15 ho ya 20. Ya 20. Bibele re jwale tla ga le bona manyala a bofediso a bula se ke moprofeta Daniele a eme ngalong e halelang. Mamela mabile ga thea mo ya ga thea verse 16. Ya balang a lemohe mohlango ba leng Judea ba ba le thabeng hopola hore mang ba tloang teng go kgena samane ba ile ba phunyoha nako yo lota ba hlaselwang teng ba ile ba ya kae ba ya thabeng. Mona hotu ha le bona manyala a bofediso a bula se profeta Daniel a le bakeng se haelang ba Judea ba etelwang ba ba le thabeng. Verse 17. Ya leng hodima ntlo a se ke a theohela ho nka ntho ka ntlong ya hae, le ya le masimong a se ke a kgutlela hae ho nka kobo ya hae. Verse 19. Ho tla madimo a be basadi le baimana le ba anyasang mehleng eo. Tama 20. Le rapela hore paleho ya lona e se hlahe Maria le ha ele ka Sabata. Razam ya batang dia bora mara modimo. Jesu Kriste o fana ka temoso. Ho mona go nyeo ha matshwenyeho moya batang a re tlela. Ke nako ya go sa ga taema gona ga banna ge masole ge tla go lwantsha ge tla mo lwantsha sebata ge tla lwantsha mata sebata. Bibele re ha le mona wa tseo le baleye le thabeng. Jesu Kriste o tsa molemo wa hore be nako yotla e tlhakabele sekotsi. Tlhakabele sekotsi. Tloale sekotsi mme ya ratehang e bambo modimo a tsa tlo sebedisa wa nako e sotle ya go ka bolawa o boela mohlodimo la hao. Nako ha e sotle ya go ka lwana o na thepatsa hao. Wa bana basadi ba ka pakang ka jeno hore itsa mashodu a kena ha bona, itsa mashodu a ba thaka ka AK47 ba ka ba ba tibetsa ba re beng ba rona nkang tsohle le gawa le go nkang tsohle tse di batlang le gawa le gona. Mme ka bana mo ya ga teng hopotsa moena e mong itla le kae mane la Afrika Borwa mane Gauteng mane bana mo hlasela ba ga polo ya hae ya bone mo dimo haholo empa monena a mo ya fela gore nkang tsohle be mmaka le peleng se ke phela. Mme Jesu Kriste o re mehleng ya bofelo ha o shabuke Mateo mona o tla hlokomela hore ho jana tsa bohloko batho ba go tlo sa bohloko ke matla ke puso ka nako eo. Mme ha re eletse ho yela go la ge se sa thebe le mmuso nako eo empa ntho re bontsha mora hore ona e temoso ba le hang le thabeng. Molaetsa o teng mamedi a batehang wo modimo a batla hore re tle ho lemohe jwalo ka ha Elijah a etsa le ena. Itse ha le thata ka mora profete hore pula e ska bana e ba batla ho mmolaya, mme Elijah a baleya a tswa ka bona. Bohlokwa ba ho kgaoha ke rata ke buele bomme ka mokgwa o kgethehileng in a special way. Bomme la modimo le file malapa o le ratile ka banna ba bohlokwa. La modimo o le file maikarabelo hore le be bathusi ba banna ba lona, le balekane ba banna ba lona,
empa dikgang di e tlhamelape bomme ba katehang mme o sitwa gore a kgaoane le dikgang a re fela ke tla kgetha kgotso ga ke na kgetha kgang ke tla kgetha go ba boikokobetsa ga ke na kgetha go mmontsha gore na nna ke mogadi ya mang ke bua tjena go na basadi ga re bua tjena ba ile ba hana ho amohela ba hana ho amohela gore ke nako ya gore ba kgaoane le kgang ena mme ba emela e tla ba emela fela ngwane e mong eo diabolosi a keneng pelong ya hae a banka bophelo ba hae ba teng ke ba goetsana ga re bua tjena di-boyfriend di a ba polaya ngwane se ya ratang ke rata ba ke go wena mogala modimo wa rona ke modimo wa timing ga se nako ya gore o ipeye tlokotsing ka lebaka la ntho tse sa tlhokagaleng wa nako yeo o tla lokela gore o emele nnete go le thata go le boima but ga o tlhokagale moyakatha gore o swele dintho tse sa tlhokagaleng ka nako tse dingwe ke bua tjena le wena moyakatehang re bua nakong ya covid e rutile banna le basadi gore ke nako ya gore re le banna le basadi ba modimo re bona gore re phela bo modimo ga ba tsang teng mme modimo wa bona o batla moo o tla kgona gore o le motho o itlhaise dijo o bona gore o ka ba le kwatipe wa e lemang e le go bona go a ja e seng bona moo ga re bona go gola ga Sodoma ga bona go gola go Gomora e be re tswa mahaeng kwa modimo ba tla re phela ba teng bele be re tla ditoropong bele re ha ba ema mmefala o betsa gore ga o na kena ka mona ga o na reka ka mona o na le tšhelete ga fela o sena maske ga ke re maske o phoso empa ke bone ga maske o fetoa lerako bakeng tsa gore motho a fana ntho ya batlang fela na le tšhelete ke bua tjena nageng tse ding bakeng tse ding go thwe go wena ga o sa vaccinate-ua ga o sa entua ga o sa nka ente mona ga o kene empa mogala modimo wa rona ga rona ga o le jwalo ge kgethe go tlhaisa ntwa kgatlhanong le bathong jwalo empa ge nkele nako e le monyetla wa go jwale ge bona go kena bao ge tswa ditoropong mona bele ge tsamaye ge kgaoane batho bana ba ditoropong ge kgaoane batho ba ditoropong ge engwe modimo wa gona ba tla ka phele teng e le moo tšhelete e sa lokela e be the order of the day tšhelete e sa lokela e be yona yeo ga o sena yona o utlwa fela go wa šwa empa ge phele mo le gore tšhelete e le teng kapa e le seo o ka phela ba teng bana ba batho ga ke bua tjena ba ile ba hana go kgaogana le dikgang ba ile ba hana go kgaogana le batho bao ba morago wa bona e dong fela go senya togo ya bona e banka fela gore bona ke banna ba maatla ke basadi ba maatla ba ka ema fela ba ka lwana ba bontsha le bo mang ao moya gatehang ga le modimo le godimong Jehova wa magotla ge lemoa ga re bontsha gore ge qobe dikgang ge qobe dintho tse kotsi ka nako tse fosagetseng ke bua tjena gobane ke re yes nako di atla seo re tla lokela go emela nnete tsatsi le tšhesa kapo go bala empa ga maemo a mang ao moya gatehang o tla kgona gore re ipeye gona ebe ga kata mona a nke maphelo a gona ebe togo ya modimo ebe tšhalapele ya mola modimo ka gona ga e fitlheleng a di bua tjena mohlomong ga lelapa leo le senang kgotso la wena moya gatehang leo go sa kwang fela gona gobaneng a kgang le koloi yane a wela ka yona o moya gatehang hle
a go kgawane le tsona kgaoga dintho tseo ga re bua tsena di o fang depression di o fang kgatela maikutlo isa tsohle Pituga sa pele ga la botlhata bona bo supa o re ha mo ya batang go re thata o re la khala Pituga sa pele kgaolo ya botlhata bona bo supa e re la khala dipelo tsa rona tsohle hodimo hobane wa le hlokomela moya batang hote o lahlele how to be how to buluke hote ha eba ona le pilaelo ona le ntho o imela moya batang e lahlele ho Jehova e lahlele ho yena e le modimo hobane wa le hlokomela tebana bo dire le tsema se le fadimehe hobane diabolosi e leng sega sa rona o ntse a dikadika jalo ka tau e pumang e batlang eo e ka mojang moya batang ke rata go ke wena sega sa ma diabolosi o ya godimo tlase o ntse a shebana ke ba ka mokonyana o ntse a shebana ke ba ka mmolayang ke thapela ga jeno go diabolosi o sa kgona go bolaetse dintho tse senang thuso ke nako ya gore ha eba o lokela go shwa o shwa nnete ya mola modimo e se ntho tsa ka tsela ha eba diabolosi a batla go nka koloi a batla go nka ntlo a batla go nka eng just let it go e tloela molemong wa bophelo wa gago molemong wa sephiri molemong wa tlogo ye modimo a le ga bophelo wa gago ha re tloela ga dintwa tse senang thuso ha re tloela ke dikgang tse senang thuso ha re tloela ka dihotlhano tse senang thuso gobane ha di re tlela di a re imetsa di a re notobetsa ebile di a re bolaya moye mongwe a kgona gore go nna ka jeneram moruti wa ka e mongwe mo ratang go shwele a ile a leka go bontsha gona ena ke mang ha re bua tjela e mong hana letho o lahlehetswe ke sohle hobane a ile a leka go lwana a tseka dintho tseo Solomon ha di bona re ntse ke le fela la mafela empa re bua tjela he or she is no more ha sa phela moya ka ya rata go ke wena e nna pelo tswa ka jeno ge nako yeo ga ke kgaogane le dintho tse senyang sepheo sa modimo ka gona Abrahama itse ha lemoa kgang ya badisana ba hae le balota a bona modimo a mo fa pono a mo fa gore a ye masele a lemoe gore qabang ena e tla ntwa le ngwaneso a kgetha go ngwaneso bona o ya kae mme a ba hwela ga ya go letshadi nna ke ka lotona ga ya go lotona ke go letshadi e le go mmontsha gore ya hohle mo ka yang teng ha fela ge le bona motho ge ke ga ba ga qabana motho wa bua tsena ba teng motho o sa tsare nna ha ke itshaba ngwaneso ya ka tehang le heso a ke saya le ha ngwaneso a ke saya gobane ke le ga ba le kgang le bona mme ke le kgang le bona ha ke sheba ka nnete sa tlhokgalebe ge bona mo re teng ka bophelo le ke bala mantswe a mang a maatla a nare go na le dintwa tseo ka nako nngwe o tla lokela go di kgawa le tsona molemong wa wina kapa go tlhoa dintwa tse kgolo ntwa gona e kgolo mo ya batehang e lokela ge e tlhole ke a gore ge bone ge tshwana le Yesu Kriste mme Yesu Kriste a re sheba a ipone ka gore ke a ntwa eo ke a ge lwane mme ntwa eo
ha ka na lwana ha e bana motho ka potomane obane Bibele ya bontsha hore ntwa ya rona bele ka e bontshwa ho tla siana maremane ba epetse ka bo tsela mono to ba re shume o thewa kana mono e tla o ruta hore ntwa e mo ya ka tare rona ha se ntwa le mane ha se ntwa mane na maremane empa me ya tenya bolotsa matla teng a lefi a go rona lo matla a mo ya ka tehang a teng ka la paleng a teng ka la paleso a teng kirikeng ya hao a teng mosebetsing a teng dipuso mme mo Modimo a re thuse hore re ke re ithute hore jwalo ka Yesu Kriste ha bona ba ka go mmolaya a kgetha hore a ka mpa tsamaya batswadi ba hae le ba mo go tshwanang e taba le moa ka mo go Herota a batla bona Yesu Kriste ka teng le bona ba kgetha go nka keletso ya lenyoloi go ba yena yengwe ba tema le basadi ba ile ba fumana boeletsi ba ngwanese tloagense tsamaya falla aha ha re bua tjena 6 feet down o shwele o patuwa na jwa empa ho ya le mohlomong o ile ka mamela hore ntwa ena ntwa yona e ke lona ha se na mara madi empa ntwa yona e yona ke se moya a kgetha ho khawa le bona e ka ba ja ka re bua tjena tsa phela mona sa ga tang ha se le itia ho lore ga ke re khawa le dintwa tse sena nthuso maphelong a go ha se le itia ho lore ga ntse tse tlhokisa malapa khotso ga ke khawa le tsona mo go temo e megatang ka tseo la re ha o le ntate o tsaba nnete eo mohatsa wa entseng o tsaba go yentse ga wana o mmotsa gona o entseng molemo wa go tswela pala ha o tsaba go entse ntho ena o entse e jwalo mantsana a mpare fela wa nako ya hore ge bona hore bongwe bona bo lota le Abrahama ba ile ba bo lemoa ba re ge bana ba motho a le mong ge bana ba Modimo ge bana bao ge ba Basotho ge Maafrika ge bana ba ge tsaka madi a mang wa ta Mateo 17 to 25 ge tsaka madi a mang ge ke re tse fela hore ge tla ema mo ya ka tehang ba ga ba dumele hore madi a rentseng ke madi a mang jela wa di kgang di teng ha ka merabe le fase ka opa ba ma ipara le bete go feta ba ba ke ba je ba ke diketso kgaolo ya 70 to 126 is 25 ke ntshware ere o entse mefuta yohle ya batho ka madi a le mang go aha sebakeng sa lefase lohle o laetse mehla e laotsweng ke ona le meedi ya go aha ha bona e le gore Modimo wa bona o re entse ka madi a le mang a re dumella go mo ya ka thang ge phele dibakeng tse fapaneng mme a bona o la gore he mona ke Lesotho mona ke Afrika Borwa mona ke Uganda mona ke UK mona ke America ena Modimo ka sebetso ya hae a la go be jwalo empa re batla mo ya ka thang ba teng batho ba ke di kgang tsa o sekana go ba ne mona e se madi ene bona batho ba shwa mo ya ka thang empa ya tsa go ke bona mona Modimo ka jeno Modimo wa rona o ka je bona je khawane le dintwa je khawane dintho tseo di go sa bohloko o sa hlokahala mme ka o phema ya temogo ona ke le mo yona ke na kwa efe ya go ke na le khieme
e ba re shwa nnete ye go ja re eme re shwa seo re se se dumelang empa ja ke nako ya go ha toropo ditoropo tse re phelang go tsona mo ya batehang o ntse mpefa ho ntse ba kotsi ho ntse ba thata be re itswe re ya mahae ho etsa jwalo ha se baleya empa le go kgaohana le dikgang e le go kgaohana le ntho tseo Modimo wa rona a sa rata go kena go tsona empa re etsa gore a re thusa gore re bolokehe go feta nako eo e ratuweng ke ena moyagatang he re fihlile qetellong ya thuto kajeno mme ke a ipiletsa go latlhe gore ha ngwana Modimo wa rona a o fodise a o fodise mo re ya dikgang tsa hlokahaleng mo re ka kena ga ga ipeya mo ha re bua tsena ge kulang ge le depressed ba bona ge di kwapa go ana ge ka dikgang tsa hlokahaleng empa ka fa mo wa temogo go ga jeno ge ja le mo dintwa tse go ja re dilwana mme ba mo fa mo wa temogo wa gore ge ja re tsana ke nako e feng ye go tla dira ge tswang ge kgaohale e se tere le ka molemo wa khotso ya ha molemong wa khotso ya molemong wa khotso ya barabeng molemong wa khotso ya lefatshe re phela go lona mme ka go tshwara mo ya ga tehanyela ke re Modimo a re boloke a re thuse a re tlabolle a re fe mahlo a moya e le go gele mongwe tseo go dikela ge tswang ge di loganene ge le mongwe tseo go dikela ge tswang ge kgawa le tsona re tlo rapela la jwale mme thapela go tla rapela mo ya ratehang go ga Jehova Modimo a re thusa gore ka nako e tshwanelang ge tle ge ene Jehova Modimo a re thusa ka nako e tshwanelang ge tle ge tsebela go dikela ge tse keng sa ga tsakana bana ba thare ba tsa mo ya ratehang ba shwile ba sebedisa ke bana ba batho go tsaka dintho tse senang thuso molemong wa bona e be bona ka ba tseba gore ha ga di tema le ka ba kgawane ba baleye ba inantse itseng kwana ba ba kopa botshabedi teng e ga ona ge shwele gona ge shwele malapa gona mona be ba khutle ba shwa nke puso ba natefela malapa bona eo monate that must stop la ver mo ya ga ke a yeme go ke a tseba ntwa tse go ke a rilwane mme go ya ga le mo ya temo gore sa bona go lona ba nna le basadi ba bana e ga bona malapa bona a sotleile bana bona ba shwele e be bana bona sa di khutsana malapa a mangona a sa phitse hantle wa ba di tsaba bona gore ka go ba baleye ba di ba baleye e gona tsela ga ema monana bona ga ne se ge go ka le sebedi o Modimo a go thusa Modimo a o thuse Modimo a nthuse mme re tlo rapela na jwale di ga tsa go moholo ka a tla kene ge nta no kwala program ya ga jeno moholo mo ribe a tla kene ge nta no kwala program ya ga jeno e re mfela mme ba kgaoha go kgawana bona mo ya ga tehang go le molemong wa khotso ya bona go le molemong wa o sera seriti sa go tswana ga monna le mo lo ga kena ge tswa ta thapela mo wa ya le wantate mme mo lo ga go pa ge rapele mo ka jeno hana bui ba bang ba depression hana mana pa mang ha re bua tsena a dintshing tsa go agohana ke di kgang tse senang thuso tse di ba kena go tsona tse motlhomo ya ba ke ba di tloele ha e sa go di tloela ba ke ba di kgela go Jesu Kriste go Jesu nna ntho ya nthola ena e ga go lwa ke sa Modimo go khotsa bona ka mana pa bona ke go ba kapela molwa Jehova mo ke go na mata ohle ga bo sa fele mogana wa khotso
ntate re tla ho wena hobane o le modimo wa ditharollo, o le modimo ya tsa maemo ka ho fapana. Ntate re kopa hore o go thusa hore re be le moya ntate wa temoho, moya ntate wa go tseba hore ntate ke nako efeng eo ntate re ke ra re shwele nnete ya hao. Ke nako efeng ntate eo ntate re kileng ha dia bo se a bruma ka re ke ntate re tseba ke ntse kotsi ge ba ke ntse go kegileng molemo ntate go ga re tsaya pele ha sa ya fang ya ntate modimo. Tata bona ge phela nako nyeo ntate ge lebetse o ta bona phatlalatso ya ho ntate sebata a tla bontsha tshwana talana tla ke go le ke ya sebetso mme ga ile bana ba basadi ho ntate ba le amela ntate. Ntate ga kapela ka jeno mmui a mametse ka go lena a tla le moya hore ke nako ya go kgaohane le go phela wa ditoro, ke nako ya go kgaohane le hore ebe re tse re nyakanya le lefatshe yana hobane le lefatshe la re tshwara khotso empa dia bo su ke tsele humo ka kubong nako ya ta yo tla ntsha humo leo mme o tla re timesa kaofela. A ntate modimo ha re batse ho timela jwale ka banna ba le ba Sodoma ba le Gomora. Ntate bona ba batse ho timela ka toropo le malapa a rona empa ta go jwale ka rontsha Lota, ntate bona jwale ka rontsha Abrahama wa ratsa o tla mmontsha sebaka o la dona ngwana di ke go thusa hore kgetle le mo wa dona ja go kgetle khetswe ha ka metswele fela te modimo khetswe dona dona ha ka di toropo mona mo a re ke go sna khotso e le nkotsi fela e ba re ke be di baka ka nta toropo tsa re ke ta phela ho tsona mme a tla ka phela ga tsaya phela mosebetsi wa ha tata ga kapela malapa ohle ha re bua tsa gona a tlokotsing ka ba ga di khanda ta bona tse ba ke ka tsona te modimo ta bona mme a se ga re ke le hlentate. It is not too late. Tata bona ga tsaya do modimo wa nako ke ra mana pega jwa bona ba tla khotsa ta re kileng ba fenda te hore ba be le thagollo ntate mme a ba le moya go modimo o le modimo ba ka thagollo go ya ta go mme a ta ga le boata ka monyetla go fiwa tata bona ka jeno mme a se go pa ke re bolo ke ra re kile hore Kriste ke mohlalatang a tla go fumana gele batho ba lokileng gele batho ntate ba swana le yena ka semelo te modimo tsena ga dikopa ntate mme se re le boa ga le bitse le matla Yesu Kriste ya tla go fiya ga le boa. Amen. 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 Re le buile haholo ntate Joseph Seiso Mpholle wa Mokediti. Re bone maikutlo a mme Lethabisa Queen Lerothodi a re bohlale boke bo re etelle pele ruri tabeng ena eo o re fileng yona e tswang lehodimong mme ditaba tsena ha o ntse o di pheta o re balla tsona o re fa bohlale bona bo lehodimo le re tshwaretseng bona ka jeno ka hopola ditseleng tsa rona mo di 4+1 batho ba tsamayang mo di 4+1 di leng teng ba tla utlwisisa hore 4+1 ka tla ema fela ka pela hao o ntse o tla o kganna mme ke kopana tabe e jwalo hona o seng hona jwale tharollo e kgolo ke o tsheha e seng ho morwaka kapa ho reng o bua le yena ke o tsheha fela o tsheha ditsietsi ka tsela e jwalo o tla bo kgaohane o tla bo kgaohane le ntho tse ka o lekang tse ka o nyotobetsang mme morena ruri a re etse hantle tabe ena e phagaletse haholo mme e ka re namolela haholo. Nna ke bua ke le lehlasipa le ne le tsa ka sepunya ke botlokwa bohana hore ha o bana batho ba ka ba se ba nkukela koloi fela tje empa ke le bana le modimo bala ke tsena ke phunile jwang fela thuto ena eo o re fang yona ka jeno moruti wa ka moholo wa ka nnete ke thuto e matla haholo mme morena a re thusa hore kgotso ya hae e tlale dipelong tsa rona a re fe kgotso eo le ka hara maemo a dikgang ge ke keng ka kena dikgang re lebile haholo ntate morena o etse hantle ntate le tete re lebohile hle moholo wa ka
Ntate Molefi, re lebohile baholo ba ka, mme ha ke batle ho siya malapa a lona ka ho kgetholoha basadi ba rona bontate. Ke kgwedi ya mosadi wa Moafrika ena, ebile ba e phethela basadi ba rona. Ka nnete ke ba bang ba batho ba bohlokwa haholo, ba ntse ba re tsheheditse hore bosebeletsi bona ba Ntate Modimo bo nne bo ye pele. Ntle le bona ho na le batshehetsi ba bang ba tsheheditseng mosebetsi ona, ba bang ha ba batle le hore ba ba hlahelle ka pele, empa mosebetsi ona wa Ntate Modimo ba o tsheheditse ka hohle hohle hore o nno tswele pele. Ka hona Morena Modimo wa lehodimo a le etse hantle. Re se re re ho fihlela nakong e tlang ha e phaphathwe. Kgotso ntate.